Dehuri lakhai si Baptist Church along ke doa nagari aphan arnam pen kelong pon thu pen apot arnam kardom pon. Pini ni phai tarik ner gap jangmin ningkan surinren kore ke thamani deo baguri kapar lo apar Dehuri Gudam Singnar arong Dehuri lakha Baptist Church along ke doa na hemtun doa na phan arnam kardom pia sai ke deng pon. Nasun si Dehuri lakhai si Baptist Church along ke doa hemtun atum pen arnam pen kelong pon thu pen ajok mesen pen arnam aphan kiru pen arnam aphan kachuru pon labangso asai along jasemet Dehuri lakhai si Baptist Church along ningkan Haru ke chok amon dudike e pon pen kedamta ningkan 1926 aningkan si bangsa mondili e pon lo. Lapen apod akiru sita me kecho hangpon mate kachuru pon thu Centenary Jubilee Committee atum pen si chipatirpi pon si bangso ajai mek deng pon. Anparta pini labangso asai ke deng pon along jasemet Dehuri number si Baptist Church along dun pastor Relipson Singnar pen si mei chipahem khu pon lo. Lapen kido ana hem konglong kido ana phan Reverend Davidson ingti ke ABC abalim konchun bang pensi arnam kardom asai deng pon lo. Lapen ajok ningkan pharui si chok ji dok dok lo bangso mun diligi e laso arnam akang hon akang jin so pen ajok. Pini kardom pia motor aphai lake lahelo kado kavya hem konglong pangrum pet pen hum 67 an a motor ahum dolo. Lapen apot pini kardom pi sai sida me deng pon pen mesem pen abangso sai pachun pon. Oni kardo nining do ang ramen kan se rona templo kan rona oni kardo alangli akerap alle teneri arna makerap alle apol li jitene ne arna men sigelom mitha ke thekere mitha aja kong mitha bibi sore pen gali monda arna me hinjunge ta sila ka do kawi tu makhia da hai kong telong ba kedang ga war saya phan hai gari motor ta me arna me sili tum long posi arna ma phan india keru pivek ne ji na pen arna ban ke long ala ni li alle ga long tang po chiting ne na ne matro gari motor to galilo ajak ahil jume ajak son le arna beli long tang lo posi ta me ke long tang son anili ni chibira arna ma nong pethi thu ne ji na sila da mohet han no gari motor kado kawe kenam cheng ko marma kupi ko son ma hai alam dai tum julong tang lo si dari tum Dehuri number 1 mate Dehuri singarong kidam ke bang war cycle project ajai mek na puson hello da Dehuri number si manduli long militum Dehuri number si manduli aprang amen ke Dehuri sinara manduli si amen ki airport kita apia ke lapusan si pithik lo la ke sar sar tum pen si pi ji than lo api ke Purdona men pen ke Mondulia men ke amen ir edet ke me pen ajoksi Dehuri yarlok ke jutsi adim lo ladak ne litun ke kasi ladak ke kicheng si arong lo mate kicheng si Monduli lo ladak Dehuri yarlok bangke kasi angchun si lo ladak ke kasi apia bangke Cingki cetan bom pensi Dehuri number 1 besiamen irlo la pensi litum Dehuri number 1 Monduli ki sengceng ke ningkan pharu krisir kebra ingkora trok si Monduli seng lo la pen ke pini ke patir pi pon ke ladak nilitum ningkan suri ini ra krepo ningkan pensi Centenary Jubilee aphan ada Jubilee Committee puseng lo lapen apurun asap committee he sitamelitum ado gabe sithek er lo committee he ta committee soan ta litum seng tang lo lapen pindia bangke thot litum arnam pen kilong ahir jumialam celakha dam si dang pi kido agari atum lapen ke dang ni kido agari atum sitame ladak jiwan si ladak Jubilee Committee chairman pen kado we jaimek deng ponsi pachun ponsi pini ninga pirung alam anam alam pen thi dat anam pen kilong alam hai hirjume ke hang mate
ana malam pen kado we singhon reverend dingki pen ajok si ado we hirdu me alam sitame mate adon tin anutin apa ning ke pirung ana malam pen alang li pen ajok si ado we munit tum pa ning pirung lo la pen ke han pon lo dasi mo ningkan suri minira ningkara drop aningkan kicok amangke itu ningkan pharu kipleng amanduli centenary jubilee si halas zohut ke paman pon dia fansi ritum dapusan si